Khuborjylla Pibaro syakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Kang ke DC East Khasi Hills ban penlong rally claim the york permission. Da kejing shot bat jing ruai surok na karet FM tut kipat ba syakajing yalang veterinary ha ampati. How nai wing in Lake Paris ke football team na Minken High Secondary School. Bat minot ban pule ya kikot ban sengap tangi kejing batai kinong hikai ong ulak men rembui. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. KFKJGP bat ka khasi jantia Buttress Association ha ka arpunyo trik Nailur arjar arpusau kilalit banya kendo ya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ka kong RM Kurba ban penpau ya ke jing persya halor ke jing temu ke wei ke kenhon ke belatip kum ka jagat guru Shankarya Charya Swami Avimuktesh Waranand Saraswati ban penlong ya ke jing yat Peit ba Meghalaya ban persya ya ke jing bam dok masih bat temu ban kentiu kerdan ya ke masih kum ke kemi jangkari India. Habakren shkilap pathai Khubor hadin ke jing kenduk bat ke DC. Presiden ke FKJGP uba dan di kongsit uloong bakum kejat ben riu ngi persya ya ke jing temu ke ni ke kenhon ban pen paria ya ke jing sngo perniam da ke bakang ya ke bam ke sa jong ki pat ba. Bat day ban khang persya ya ke mon ki briu shimet ban jit ya ke bam ke baki sngo don kam hala ke jong ke jing em. Kini ke kenhon ke temu ban thom ya ke mon balat lut jong ki pat ba bakariti sensyar ke lapun Khubor haman uwei po uwei unong syong shnong. Uba dan di ulai thuru banakaliang ke DC ke lai thu banakaliang ke ni ke kenhon ke klempan jingbet ne permission ban yat rally. Henry Hadin tangkat tu kat ni ke jingi kendo ya ke DC kalau penmi no ya ke hukum persya ban ya lumbriu bungut bat ban yat rally hakeleng ke nong ba Shillong klem da yo jingbet na ke Deputy Commissioner. Kinu ki bapen ken ya ke nikaan kin ngat ha ke kendon ain section arspa arpulai jong ke BNS kalau lawan banyak kendo ya di Commissioner di Hasil kalau jong ke jengmu pelong di seng shitnya bundu ya kata rally ban penpau ya kata jiso ke joki ba kata masih ke jubilee ha ke jing nget ke joki ini ki kum ka jaten rio ko ba babam dok masih ba di kalau ke ba bong smontenan ban ala ya kita ki shitnya bundu begin wan sen ka Jylla ke jongi saya ni ke jubilee ke jongi ban warah man ka punya sit nyaman akaba kalau penlong man ka do ka jing ya khejat rio akan ke Jylla ka jongi de kum keseng kepada ka jing kli berkat bagi Khuborjylla Association gawan penpau syagdisi nama kali ka kata duduk ka jing bat kata ka kalsua kariti dustur ka jongi bat khamtam halor bali ka kani ka kam dok masih borok itepi ba Kapok sen lagi dong personal bungi higi di ba sebun ba mesti jika di koi ka la akam ajam di beri bijongi te kumbagalong nanta la ta ni aila di nyam hundi ban ban shit sang ni ke Jylla ka jingi ban pensange ya kapam do ka de jing tu ka bakhra jingi ku bajai rio kalau ka jing yo kam ajam do jadi nak kata bakas perlong jingi bagin wan hang ni banyak kendu edisi te hendrai ngidep ba hadu mentar tempat wan manpan yang kata jingbet dan perlong tarali rena kalian ke jongi ni maaf ya kata pan jingbet ke jongi di shop di pan jingbet nak kalian ke di arsek lawan pan bu ya kata ke persya khmat ke disi lada kadang dulu kata permission di pan nak di sit nyam hindu pan perlong ya tarali ban pau kata kamsi ke di kebeleng ke jongi te kani kata shibun một ya ka mo ya ka jing ya ka hok long riu man riu kan ka ri India ka jongi namar ni tet ka kum ki articles ka khanda ni tip sai ba ka hok jong ki nong sosnong bala ban jit ya ka profession ka jong ki ru kadang ngai kata ini hiwan ban persya te kalau ka ni ka sosi bat ka wi ru kalau ba ni ba ni ka Jylla ka jongi kum kejat beri munjudan kata kejat persya dikui pai kejat niam walada bon higi nyam kestan ini giniam kebetulan ini
kajuya ni ada festival puja kabudan kalau banyak ni jadi tinggi iba kadang kata kajing sengai kajing sungsuk hakan ni ka ri ke jongi ni lada community niam ne community seng bawan nak ni Jylla sini Jylla ke jongi kalau penban fit niam ne ka ya phe jat riau hakan ni Jylla ke jongi ai imdan kanono ban kran ban ong nomor ban yu tak permission ru impat bo de na tak tahu ya kalian jadi dan ia ban ong kan dan mereka ikam message ne ka khubor ni kwa na pat sha ka sarkar kalau ya ka tu ka statement kepada kalian jong chief minister wong ba borok ai ka shong khubor jong DC kan ik pan pa ai ka bam suntana hani kom pi seng bahalang nomor kalong bala syukan ta Ki officer katanak penroi jingri Animal Husbandry and Veterinary ringkat ke jingeteri lang bat ke Red FM Radio Shillong kila kring hajar ngut ki Peit hayau Ampati Southwest Garo Hills sya ke jingalang pensyai bat hikai Peit halor ke jing temu jeng sarkar Meghalaya ban sedang ya ke jinglum jingtip lani ke census operation halor ke jingdon ki jingri ha ki ying brew ha ke lengkishnong ki thau jong kani ke Jylla Kesorkar kan sedang ya kini ke jinglum jingtip ya kimrat ab yeng ya kimiau kiksau ki jingri ban kamai kaji bat ban syodo ki bekentup ki masi ki sniang ki belang ki mut ki hati ki kulai ki siar ki rabit ki han ki paru bat ki we ki jingri ha kini ke jingalang la batai ki Peit ya ke jingma bat jing sherkai na ke jingpang rabis ba ki briu ki yo na ke jing syadat ha ki ksau ki miau bat ki we de ki marat ki mreng Habajia badat kikso di banlet marmar si kijaka sumar banyo ikdawai bat ki injek banlat na gini kejing pang besyarkai. Kila batay ru ia kilat kilenti kumno ban ay kejing sumar sukheri kejing ri kenang banyo ia kador kamur ke babiang habalade kapor ban penyat yau yaki. UDJ RJ Zak na Red FM ula kringi ki Peit kini kelempong de kejing tebet penbernya bat biria beri. Ki doktor ki bahikai bat pensyai Peit akini kesengi ki kentup Dr. Bani Balsrang M. Sangma, Dr. Diana D. Sangma, but Dr. Makeda B. Sangma. Kekenhun yelekai football ke Minken Christian High Secondary School Rupoi District, kala syajit banlet shimenta ha kelempung yelekai Indo-French Football Tournament ke Banlong ha Paris, France, naduk ka arpusan terik unai wing mentau snap. Kekerwat na ka office menteri rangba kalong bikirang yelekai ke Minken High Secondary School kilapin i ke jing tebet jongki ha kelempung yelekai jong kari. Minta kinyo ban mi kmat ya kari ha kanong ba Paris kabala pelong dangshen ya ka Olympic. Nak ban kedaw hang ni ba ka Minken kala syarem ha ka final jong ka Subroto Cup International Under 17 ha ka kenhun yelekai jong ka TG English School na Manipur. Menteri Ketanak Sport sebab Syaklir Wajri ulapha ikjingkit bok yang gani kejing syakjit jong ka Minken High Secondary School ban le yakun syakate gelempung yelekai hari France. Ubat lakmen rembui MLA ka Amlarem constituency unong ay buit ke sarkar Jylla ulalong ukongsan ha ke jingelang play perda ya ke jubilee ksiar lani ke golden jubilee san paus nempura jong ka Nong Talang government secondary school Nong Talang ha ke jingkren ulong ke puli puthi ha ke jek bementa kam dei syu tang ban syu ngap ik jing hikai bikino hikai bat ya le ban kan mau lendet kenang ban yo he ki max Henry hakani kejuk menta di banang ru ban perkhat ban pusan ya kejing hikai balayo ling ba ki kot pule kenang ban ngam jeliu kejing nang jing tip ki bala ban yalam syakalawi jong kejing em kejing kala bukum kani wang kalong ke bedon kampai ki kena skul ban twet ya kejing start sayen bapher ki kena skul ki dei ban pule hadu ban sngut hu shai ya ki pangjing start ki ban yarap adin habot pada ha kejing trejing ta baman kesngi ha kejing em jong ki
Uba la kemen rumboy ula ongru bagi skul kideban aila ye ki kena bagi sngau thu ye ki jing shisha ki jing e ki jing em bat bantip ye ki jing jia ki baker saudong ha ki jing em jongki ula ong kino hikai gidon ke benta bekong san amtang ban hikai hapo ki kamera kelas henry ban pen iru ya ki jing shisha jong ki jing em kumta ukentui kino hikai ban sedang de ke learning club na kebenta gi kena skul kenang bikin yo la ban ye merjing mot keliang para magi lingba kini ki club ki kena kini thir ya kenu kemat ke bakong santam ban wanra ye ke jing pro kebor perkhat bat kebor sngotu hapding jungki Kakong APCM District School Education Officer West Janta Hills District kum kesembut kongsan kalau ong begini kesengi kepenken mau ye kejinya lenti bala I syadin bat minta kawan kepor ban berkat bat ban sandur kum no ban penbha syuk nang ni syakmat Kakmi lenti lingba kini kejing rakhi kanang ai mensim syuk ye kinong hikai ki kena skul bat barok ki bedon benta bekinang tereshitom arsha ban kentiu ye kepuli putih hakani kethan barok kawai hakani kejing le kemen la yo ru kejing kren nau MDC uba Holando lamin kejing thu khana lingkot halor kejing ya linti kini ke skul dau assistant headmaster uba Albert Lingdo kejing kren na uwahe nong talang uba min Lingdo bat na kiwe kiri rang ba lepin shong shit ye kini kesngi da kejing shimenta ki kena skul barim bat badang pule da kejing shat be itiang bat kejing ruai babang bat basyo mensim different skills, empower yourself. It is very important to empower yourself. And because these are the foundation of today's education. If you learn these 4 or 5 things which I tell you today, I know you can navigate all the hardship, all the different things in your day-to-day life. So my dear student, it is very important. 50 years we are serving here today to set the foundation of new way of education. New education policy has been implemented. So we have to have this new mindset. Then takada, ngakanto ya pi ki way ki kna school. Ba pinong ki kna ki ba nang banje ya ki ki ba pinshin. Ba pinang ba de ba pinang ban bread. Ya ki ba unde. Ngalakren management tak artificial intelligence ki bon kay ba mapenmentoy ba ki donro ki ba wanra ya ka jing snil dem takadaw long ki khna ki ba nang tang man pule nang ban prakha critical thinking tang man pule nang ban pusan. It is very important ki de ban pusan ya pule hato kihikai ini nakabanta ka germination of seeds kadena kamde practice pila banyo ya kita ko sakaway ka bang kwa kumaong mene kambesyo ka baso banyo kam sarka haray ki kam ki bela ladang idon kata kasap ka skills hamne school kaladon ko vocational training nagmenta artuli likely kitret ngam kemang what shift ketu kadai tang ba finisio score marks and learn and who knows you will teach others del takada kabakong sang galong ba amday shu bangin sa school ngipule ya kabahikai babu bupi lanlandat hayin anda park exam ng chutok tang ya ketu ka ba ni ihikai bat ndai pendan kam ya ka wa pule de takadaw ha na ko life is very tough
you have to face so many hardships in study. But those hardships, those difficulties will empower you, will make you the one who can challenge the world. I'm sure, I wish the students of Nong Talang Government Secondary School commit themselves that I will be someone. I will stand on my own feet. I can transfer my skills to other. I can educate the other. And I will be a good human being, more importantly, the one who is as an asset to society. Give up anything, any thought, any mind for all this substance abuse, for all this drug or other substance abuse. Don't ever let that thought, that mind infiltrate into your mindset, but prepare yourself to face that. Come what may, I will be an asset to the society. With these few words, I wish the Nong Talang Government Secondary School family the best, and more importantly, that this celebration, which culminating on the 13th of December, where our Honorable Chief Minister will be here today, that will be Kidukot jong kanyaw trip achik national movement. Riboy circle, kilay kendu aka arpanyaw trik Nailur, yaw menteri ketanak boarding, UET model, halor ke jingdon kam kerki, ban bu noi u substation, chispa lai po ar kilovolt hanong po. Haka jingkran chikila pathai Khubor, President kanyaw trip achik national movement HANM Riboy district, uba don roy kshia, ulapan pao ya ke jingdon kam kerki, ban bu noi eka substation beshispa lai po ar kilovolt hanong po, namar kedi ke headquarter jong Riboy district. Kini ke distrik Kampat Don ya ke substation Shispat Lai Po Ar kilovolt. Ulapan pau ba kanong po kadon arpo hajar ki hing gisem bat kepenbiang boarding palat saus pat teli kisnong. Ulapan tipru ba menteri ulapan pau ba unya trelang rengkat bat keseng bat un sara sy cabinet namar kini ke kam de ke projek ke berit kadai ke bahe bat un seshim rai cabinet. Ya kini ke jengdan kam ban bu substation hanong po. For Mr. Eating Mandal. Kejuan buat juga ada macam gede hati baca siswa live RKB. Apa nampak tentang kerja lemar balai. Ini hari ini kesini berkipor balainya. Nampak kejuan kemudian ia ke substation 132 KB. Dan kalian asing kita sesukia. Ini kam itu. Habis buat live marka live dengan kam. Malakapor malam minit. Khamtam le kanukko kani ka headquarter jong kari Riboy district sin nadu katandai spa le ar liyo bijing liyo district jong hari harum ta apa nukko jingi kabare kan ta bin sulayo yaka sin spa life RKB te den ta kadaw ban kali ngasen kisim gajing sokia ba kajipot jinam jong pai ba jong hem Riboy kudio ba khamtam le nakte ka headquarter kabi je ka jingi tham Riboy kebangi nakapor skor mo PI sarkar bandeglim paiba ke headquarter ke deh nupo ke office ke baper ke dan nupo ni dan ke civil hospital ni dan ke DTO ni dan ke deputy commissioner office ke office ke baper ke badan hapo nupo ke dan kita ke office ke ba ke masusi ke long balai sulayo ya ka sispa life RKB dan itu dan nak lihat sang ke sim ke jing bakle bani keren batu power minister ban puyo ya ka sispa life RKB kai kadaw ke mi pat juk nak lihat sang juk tham boy ban wan ban bo igmelu kadaw kolong kat kung jiwa jiktip mak jiwa jiktip jingi kolong ba hari boy ngidan santli ki power hydro power ke mi ya ki boarding kata kolong kowai ke umyam ke badan life 100 megawatt ke baar ngidan ke Sumer power station kata ikat ke stage 2 kaba pemi ya ke boarding arto megawatt kaba lai kerdem kulai ke stage 3 bagyong niyo ya ke lai kaba pemi 1000 megawatt.
Khuborjylla Students Union WJSU haka arpundritrik Nailur kala ujor show project manager ke National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Regional Office Shillong halor ke jingthe bat bret kendo bat maulong maute syakawa umwat kabalami na ke jingshna bat penhe e ke surak Shillong pen ursla dauki. Kani ke seng kala dawaru na kani ke company ban maramot mardor ye kilintiat kejat ni ke footpath ke berana shilenter kani ke surak kenang ban lat ni kinu ke jing ma ye ke jing embrio. Kini kilintiat brio kila syak penjulor na ke jing penhe ye kani ke surak laong kinong yalam jong kani ke seng. Kani ke company kala penjot ya kilintiat kejat ha kisnong amkoi nong bare khongla kudengrim darang bat chnong pring. Ki baju penun kam de ki pat ba pateng la pateng ban poi shadau ki. Tua ka khandau laba ti surak haneng Senong darang Dakajing ko nya cycle lapen priang ye ke Khubor ban le khoi le suba swachhata hi seva hakajing dap shipos nem ke scheme swachhata Bharat Mission hamairang East and West Khasi Hills District haka step arpun ritrik Nailur hakani kajing ko nya cycle le shimentari ke Samla load kenthei hakani ke Nongba District dakani kajing pen kemeni ke Samla lapen priang lem ye ke Khubor ban le khoi le suba haying shong yingsa haskul hasurok haki jaka pat ba bari ki saudong saukun bat haki jaka ye lompat ba hakani kajing kop nya cycle la kawe lama du EAC East and West Khasi Hills District ba lasbon marthong hakajing don lang kinong tre katana PHE bat ki pulen bat ki pat ba shnong mairang ya kajing kop la phia aki arbenta shinrang kajing jingai kalong khat khandai kilometer bat 10 kilometer kat bai ki kinthei kalong 10 kilometer bat san kilometer la sam buskit ikinong job da kasong pisa bat ki sernot Chalo Walang sih ya. PHE. Oh. bat dak itu ki Khubor ngila poi shika bekon tak radu pengindah syambiang kubli shibon